Boss, unsay timailhan sa fake friends? Kasi yun. Basic. Pero before na ko tubago na imong pangutana, so karon nga panahon pag amping mo kay ngano daghan kayong piki nga kwarta nga ang gawas si bali na hilabi na sa 1k nga bills daghan kay nang gawas na nga piki kay karon hapit na eleksyon, di ba? So daghan kay manggawas nga na, so daghan ka na biktima na diri sa farmers market ha. So pag amping gin mo beware gid mo na nga mga kwarta. Tanawagin ninyo. So karon tubagon tayo yung pangutana no. So mura gyud ba na kwarta? Mura kwarta, di ba ang kwarta atong kuanon ikuan sa papel kung moagi original. So nga na gyapon. Ay mong barkada adto isa-isa. Oh, isa-isa. Hawiring liog kung manibagnos sa salog. Pag dili mo agi, fake friends siya, di na tinood nga amigo. Pero inibagnos nimo moagi magsamad-samad, tinood nimo nga amigo. Ana ra ka bisik. Ay kabua.